Alo? Oprostite, alo? Do Slatine kako se ide? Za Slatinu, alo? Kolega, alo? Dobar dan svima, dobrodošli u posljednje ovo sezonsko izdanje emisije ORC. Naravno, kako se inače kaže u narodu, šećer ide na kraju, tako da smo mi zadnji reli za sezonu 2008. ostavili za najslađu hrvatsku županiju. Ljudi moji, što reći na početku nego dobro nam došli u Viroviticu. Korijeni Virovitičko-podravske županije sežu do 13. stoljeća, kada Arpadovići osnivaju kraljevske županije kao administrativna područja, te se u njihovo vrijeme prvi put susrećemo s Viroviticom i Virovitičkom županijom. 1234. herceg Koloman podijelio virovitičkim došljacima velike sloboštine i u njoj su od tada kraljevi često boravili. Samo 8 godina kasnije, 1242. kralj Bela IV. U Virovitici je dodijelio zagrebačkom gradecu Zlatnu bulu i time Zagreb učinio slobodnim kraljevskim gradom. Od ukupne površine 57% zauzimaju plodna polja. Virovitičko-podravska županija izrazito je poljoprivredna županija u kojoj posebno uspijevaju žitarice, duhan, šećerna repa, voće i povrće. Ona je najveći proizvođač voća i povrća u Hrvatskoj, najveći proizvođač šećera u Hrvatskoj, dok pčelari iz ove županije posjeduju najveći broj košnica u Hrvatskoj, te su shodno tome i među najvećim proizvođačima meda. Otuda je i naziv županiji kojim se posebno ponosi, najslađa hrvatska županija. Županija je i za hrvatske pojmove iznimno bogata šumom. Čak 32% površine prekriveno je uglavnom bukovom i hrastovom šumom. Županija je među prvima u Republici Hrvatskoj koja je za svoje područje izradila vodno-gospodarski plan navodnjavanja. Kao idealno područje za navodnjavanje izabran je sliv rijeke Drave. To je i županija koja se odlučila za ulaganje u znanje. Po prvi puta, prije 2 godine, osnovan je studij drvne tehnologije, prvi takav studij na ovim prostorima, čiji je postotak upisanih studenata u drugu godinu gotovo impozantan. Čak 77,8% studenata završilo je prvu godinu i upisalo drugu. Ove godine očekuje se i značajan korak više, upis studenata u visoku školu za menadžment u informatici. Virovitičko-podravska županija poznata po nekoliko zanimljivih destinacija. Poznata je po parku prirode Papuk, u čijoj se utrobi nalazi nekoliko turističkih prvorazrednih atrakcija. Primjerice, Ružica grad u Orahovici, park šuma Jankovac s neponovljivom grofovom poučnom stazom, arboretom Lisičine ili pak Rupnica, prekrasan prikaz stubastog lučenja vulkanskih stijena, koja ovaj mjesec očekuje uvrštenje u UNESCO-vu listu jedinstvenih geoloških spomenika prirode. Ovo je i mjesto gdje je nastao prvi hrvatski pjenušac, ali i mjesto gdje Drava većim dijelom razdvaja Hrvatsku i Mađarsku, ali spaja svojom ljepotom sve one koji vole tu zelenu kraljicu središnje Europe. Evo nas tu, znači na startu samom Slatina brzinca, naravno rekao se tamo u najavi, dakle asfalt makadam, naizmjence i to dosta usko. Pa iz početka nije usko, iz početka je dosta široko, brzo, onda se kasnije suzi, više se zatvori, oštri su zavoji i na kraju opet asfalt, opet nije niti otvoreno, niti usko, nego je i jedno i drugo. Možda idealno baš. Brzo, uglavnom promjena ritme će biti dosta na brzincu i opet to će biti osnovni problem. Kvaka u čitavom... Znači to je glavna začkoljica u cijelom brzincu, znači promjene ritma su glavna stvar na koju naši vozači moraju paziti. Bilo sam da što ona divljam sa autom, malo previše, a? Je trka počela, nije? Ne, mi snijamo za najave za emisiju. Mi stojimo, mislim da možemo. A ko je tu dato? Ja sam bio Da, 76% tu. Ove nisu bile od kartona.
Ovi su napuhani. Evo nam je ekipa koja trenira. Da ih upozorimo da haraju policajci ili da ih pustimo da zna. A evo, imali smo priliku sad i vidjeti prvi jenac. Ovo je prva nehrvatska posada na ORC-u. Znači, sad smo danas službeno postali međunarodni rally event. Međunarodno natjecanje. Međunarodno natjecanje. Jao, šminka. Čekaj, čura! Ti posao i hodanje i slatinu i sve, ja moram tu sad pješke, sve se vozi, ja tu vruće, vani 50 stupnja, ja moram... Ne mogu vjerovati, nisam zapalio. Čovječe, Emilio se opet izgubio. Pa gdje se čovjek? Od starta ga nisam vidio. Pojma nemam gdje je. Evo gospodina, stiže. Daj se možda autom, zgazit će tebe. Pa gdje si čovječe? Dobar, ona dva harda su me malo... Ali dobro. Uobičajena atmosfera na servisnom parkiralištu. Natjecatelji prateće ekipe obavljaju zadnje pripreme prije starta, napetost u zraku se može rezati nožem, ali iako se radi o izravnim konkurentima, atmosfera je prijateljska. Vozači izmjenjuju iskustvo sa treninga, a po potrebi ekipe međusobno pomažu jedna drugima. Svatko želi pobijediti protivnika, ali na brzinskom ispitu, a ne za stolom. Naravno, prilikom verifikacije za utrku svi natjecatelji moraju proći i liječnički pregled. Ceremonijalni start relija bio je u samom centru Slatine na veselje mnogobrojne publike. Najveće obožavatelje ORC je stekao među klincima iz osnovne škole Josipa Kozarca, kojima je taj dan, zbog održavanja relija, bila skraćena nastava. Oduševljeni školarci su tako imali priliku zdušno bodriti naše posade pred kojima je bilo 88 km brzinskih ispita. Okupljene gledatelje pozdravio župan gospodin Tomislav Tolušić, a trku je svečano otvorio gradonačelnik Slatine gospodin Ivan Roštaš. Proglašavam prvi ORC rally vožnje Hrvatske najslabije županije Virovitica Slatina 2008. otvoreno. Sa startnim brojem 1, Nenad Lončarić je kao najveći favorit utrke krenuo u susret izazovima zahtjevnog slatinskog brzinca. Odmah za njim startnu rampu je napustio Siniša Crnojević u Škodi Fabiji RS, poznat kao specijalist za makadamske brzince. Za njima su krenuli i ostali, prije svih Saša Stanišić, debitant na ORC-u u moćnom Mitsubishiju Evo 9. Vozač je prvog dana čekalo 31 km brzinskih ispita, od čega čak 24 km makadama. Izvrsna atmosfera na startu utrke pomogla je vozačima da odagnaju tremu i opuštenije krenu u borbu za postolje. Naši najmlađi rally fanovi su veselim mahanjem pozdravljali redom sve posade, što je samo doprinijelo dobrom štimingu. Nakon trofej Košeca, sa velikim ambicijama u trku su krenula i braća Vojvodić, glavni favoriti klase 1 i trenutno vodeći u ukupnom poretku te klase. I evo nas na cilju drugog brzinca, upravo nam dolazi posada Lončarić-Beraković u Subaru Imprezi STI. Evo ga već drugi brzinac iza nas. Kako je prošlo, kako ste zadovoljni? Jel se ganja ono treće mjesto ili bolje? Pa meni je prvi bili ljepši, malo se više sklizalo, ovo je sad nekak čišći pa nisam znao nek pravi tempo. Ali dobro je, mislim da će biti dobro. Vi za sad zadovoljni? Super. Kako ćemo treći, oštrije ili držimo tempo? Pa uvijek oštrije. Kao što je obećao, Lončarić je nastavio sa oštrom vožnjom i na trećem brzincu. Siniša, ja znam da je vas ovo razveselilo više nego ikoga. Kako ste zadovoljni? Pa sad s drugim prolazom smo dosta zadovoljni. U prvom smo imali problema jer nismo imali vezu. Zaboravili smo je u našem dragom Mitsubishiju u Mađarskoj. I kako ste se snašli? Čekaj. Nikako. Gle, nije bilo ni to. Bilo je u principu na pola hoćemo stati jer ima smisla, nema smisla. Onda smo nastavili. Došli smo do kraja, imali smo čak četvrto vrijeme, onak ne znam zašto.
I sad smo na startu onak već isto razmišljati šta ćemo, nećemo i pitam ove dečke kad voze nule i daju nam ove motorističke veze. I sad je bilo fantazija ono. Tako da smo sad je bilo dobro, dosta smo se zanosili, bio je sad gušno. I kako ide Micek po makadamu, jeste zadovoljni? Pa Micek ide dobro, ali ja nisam baš neki. To je bilo neki greškica ili? Pa greškica, nisam vozio ništa 10 mjeseci, sad prva utrka makadam. Auto nema restriktor, prilično je živčan i tak, malo zuvi, malo dobro. Znači još ste malo u fazi navikavanja? Da. I Frik, kako smo savladali Imprecu? Čuj, prvi put je on vozil nas, sad smo mi malo vozili njega, a sad treći put čija majka crnu vunu prede, ne? Znači čeka se ovaj treći da vidimo kako je. Počeli smo loviti to malo i njemu je prvi put, meni prvi put u tom autu, onak, bit će to kak treba, ja mislim. Puno ljudi, lijepo, baš super. Inac, preko. Pa jesmo, čak sekundu sporiji od prve vožnje, ali puno mirnije nekak, šta ja znam, nemam baš sad taj feeling. Jeste se navikli ili manje možda šodera na stazi ili? Manje šodera, fino, mirno ide i dobro je. Znači treći krug bi trebalo biti savršen skoro? Pa skoro da. Znam da je malo rano za prognoze, ali vas možemo očekivati na postolju, kako ide? Pa na prvom brzincu baš nismo briljirali, malo smo se okrenuli, izgubili smo prilično vremena, nismo još na razini na kojoj bi trebalo, bit će bolje, dugačak i dan, ja se toplo nadam da će biti sve okej. Evo ga, drugi brzinac je za nas, jesmo zadovoljni, kako ide? Dobro je, malo je gore prašno, ali u principu odlično za sad, bez ikakvih problema, bez da smo bili u nekakvim krizama, držimo nekakav tempo, skinuli smo vreme, jako zadovoljni. Je li teško s ovim malim autom pomakati? Auto je kraj svijeta, auto je bolji od nas. Kako nije bilo ni daška vjetra, prašina koja se dizala iz automobila dugo je ostala u zraku, pa su organizatori već za drugi brzinac umjesto minute posade startali svakih 2 minute jer zbog slabe vidljivosti regularnost utrke je došla u pitanje. Ovo je dio atmosfere sa prvog brzinca kada su se vozači osim sa štopericom i makadamom morali boriti i sa oblacima prašine. Evo ga, Dream Team na cilju drugog brzinca. Jeste zadovoljni, šta je bilo bolje, prvi, drugi? Pa drugi je bio bolje, ali smo se zvrtili tako da smo izgubili negdje pola minute sigurno. Vraćali smo se kontra smjeru na široki dio da se okrenem i pola minute. Nevjerojatno. Skočice i bez svega, idemo voziti, idemo. Ajmo, čao. Prvi puta u ORC-u pokušat ćemo vam kamerom iz auta dočarati kako izgleda brzinski ispit u očima naših posada. Upravo gledate snimke iz automobila slovenske posade Prosens Dolinar. Po tome koliku borbu Borut vodi s upravljačem svog Williamsa, vidite koliko je teško zadržati auto na idealnoj putanji po rastresitom slatinskom makadamu. Svaki izlazak iz utabanih tragova kotača dovodi do problema koje je pri ovolikim brzinama iznimno teško kontrolirati. Na užem dijelu ceste rizik je još i veći jer prostora za korekcije jednostavno nema. Koliko je žestoka bila borba između Boruta i Dine vidjet ćete za koju sekundu kada ručica mjenjača plati glavom, ali to nije omelo brzog Slovenca da nastavi jednakom žestinom. Na 2 km do cilja fantastični Slovenci uspjeli su nadoknaditi cijelu minutu pa su sustigli Dinu Stelmaha koji ih je usporavao. Time su izgubili nekoliko dragocjenih sekundi zbog nemogućnosti obilaženja, ali kao što ćete čuti, dečki to nisu previše primili k srcu. Bravo za Boruta i Aleša!
Evo ga, gotov je drugi brzinac prvog relija za vas. Ste zadovoljni? Super, ne bi moglo biti bolje. Ne bi moglo biti bolje? Ne. Jeste sad bolje vozili ili prvi krug? Zdaj bolj smo videli, saj prej htjel reći, toliko prahu da se nismo ustavili skoraj. Se ni vidjeli nič. Vidim, u prvom krugu ste stigli vozača ispred. Ja, dobar. Koliko dugo, tu pred kraj ili već na nekom... Na vrh asfalta sam. Nije se maknuo? Dobar. Drugi put ga gurni malo, šta ti kako? U redu. Hvala, dio. Dečki, sretno. Hvala. Pa di ste vas dva do sad? Evo nas. Stigli, preživjeli. Šta je bilo bolje, prva vožnja, druga vožnja? Pa druga vožnja puno bolja radi samog pomaknuća starta. Jer u prvoj vožnji zaletavao sam se u zidove, nisam ništa ispred sebe vidio. Znači sad na 2 minute puno bolje? Na 2 minute puno bolje, skinuo sam se nekakvih 30 sekundi. Tako da... Šta sad, treća ide na nož ili lagano? Treću ćemo probati ovo, malo popraviti i ovo vrijeme, a ima još toga sutra za voziti, imamo di popravljati. Kakav je suvozač, slušam? Znači je prva liga, zadovoljan jesam, sluša, priča, vrišti, dobro je. To sad isto, slušam i pričam Kako bi vi ocijenili ovaj ORC nakon drugog brzinca? Zadovoljni? Odlično, sad smo išli malo puno brže, ali evo, desila se jedna greška i okrenuli smo se. Koliko ste izgubili, puno vremena ili? 10 sekundi, nema biti. Znači nadoknađujete u trećem? Naravno, idemo dalje. Ostali ste bez gume, čujem. Evo, sva sreća, kilometar negdje ispred cilja, ali svejedno brži nego u prvom laufu. Svejedno brži sa probušenom gumom? Svejedno, da. Znači bilo opasno vožnja. Fenomenalno. Dobro da nije pukla ranije, da ste mogli završiti s takvom gumom. Sva sreća. Savršeno. Prvi koji su došli rekli savršeno, svi inače se nešto žale. To je to. To je to. Kako stojite s vremenom? Pa ok, skinuli smo se sad, stojimo na zadnju, smo treći kako gledamo sad rezultate i zadovoljni. Da, sve. Lovite znači malo treći krug, malo jače ipak. Ma, to je to. To je to? To je. Vidim, vi ste isto sretni. Pa puno bolje nego prošli put, nismo se vrtili ko prije i odmah puno bolje vrijeme. Rekli su vozači da je bolja vidljivo sad kad se stavite na svake 2 minute. Da, puno bolje definitivno, da. 20 sekundi i brže vrijeme od prije. Koliko je teško sa ovim malim kotačima po onom na šoderu tamo na onim hard zelenim? Pa teško je, ali dobro, visok je profil, tako da je ok. Znači vi se popravljate iz kruga u krug, vi ste dali? Da, jasno, jesmo. Onda će treći biti bomba, gle god. A morao bi biti, da. Složna braća, kuću grade, kako voze Slatinu? Evo, poboljšali smo vrijeme za 20 sekundi. Vi isto, svi se nešto hvale, a svoj drugi krug. Bilo je jako ga pravišno, nisi mogao ništa vidjeti, ok, on priča, sve to u redu, ali kad ti ne možeš ocijeniti daljinu, ne možeš voziti, nema šanse. Znači sad ovo na 2 minute će biti puno spasno. Ovo je super, pa 20 sekundi je jako puno na nekakvih tih 10 km, skinuti, to je užas. A znači treći krug očekujemo isto ovako, ali možda žešće malo? Pa možda i žešće, sad ćemo vidjeti kako će biti, da će biti dan, noć, stavljamo svjetlo pa ćemo vidjeti. Jel ima manje šodera sad postaviti? Je, malo se očistilo i tu pred kraj polijano ovoga, tako da manje se i praši, super je sad. Evo ga, sad se već vozite duže nego u Sad je ozbiljno, već smo skinuli 20 sekundi. 30 sekundi s prvog brzinca dobro je, navikavamo se. Auto sluša? Iskustvo, za sad je sve dobro. Vama ovo drugi reli u životu, da? Pa prvi zapravak ne računamo 8 km Karlovca. Čugle, 8 po 8 polako. Pa da, bit će dobro. I kakva je suvozačica, sluša? Odlična, savršena. Kako radi malo? Ko i u privatnom životu. Svaka čast, sretno do kraja da završi to. Svi su do sad skinuli po 20 sekundi s vremena. Evo isto, pola minute. Pa malo smo zmerili prvi put, a da vidimo i vidjeli smo. Čuj, teško je, ja se bojim za auto sad, mi pazimo, pa jako je raskopano i tako onak, tučemo se s tim kamenjem i to, ali sve ok do sad. Možda vam sutra bolje paše na asfalt koji će biti? Da, mislim, ne, ovo je krasno, ovo je pravi reli, to je, zbog toga smo došli, ne, u stvari i sve je divno i pohvala organizatoru.
Dobar dan. Ozbiljni smo. Kako vas sluša auto, jeste se navikli, sve ok? Jesmo, super je, zadovoljni smo, lijepo se vozimo, ne jurimo jako, htjeli bi završiti svakako. Kako sad stojite s vremenom, zadovoljni što se toga tiče? Po 5. u klasi, zadovoljni smo jako. Znači do kraja čuvate tu poziciju ili prođete možda malo žešće? Ne vjerujem da ćemo stiskati jer nemamo s čim. Ali svakako doći do cilja, a kaj bude, bit će. Kako smo vidjeli, tu ulazak koji ciljne zavoje na prvom brzincu, to je bilo jedan od atraktivnijih, čak i možda atraktivniji od ovih najžešćih auta, tako da nema veze što je mala Škoda. A dobro, trudimo se. Pobjednici iz Karlovca u klasi 1, Labaš i Marinović, nažalost već na prvom brzincu su prilikom izlijetanja odvalili vilicu na svom polu i tako ostali bez plasmana prvog dana. To ih nije obeshrabrilo, tijekom noći složili su auto i u subotu startali po pravilima Super Relija. Međutim, Branku i Ivi ipak nije bilo suđeno vidjeti ciljnu rampu, pa su već na prvom brzincu drugog dana opet odvalili vilicu na jednom od podmoklih gradskih rinzola. Na kraju prvog dana u vodstvu su bili Lonac i Beraković ispred Stanišića i Bittermana, a na sveopće iznenađenje treći su bili Habazin i Županić. U klasi 2 vodili su Crnojević i Maretić, drugi su bili Prosenci Dolinar, dok su treći stigli Simon i Pazman. U klasi 1 kao prvi su završili braća Vojvodić, slijedili su ih Pisačić i Detelj, a za njima Comba i Kapler. Nažalost, nakon prvog dana izgubili smo još jedna od favorita, naime posada Crnojević-Maretić zbog kvara na turbini bila je prisiljena odustati i time oslobodila jedno mjesto na postolju s obzirom da je bila riječ o favoritima. Nažalost smo na taj način ostali i bez jedne od dviju dama koje su startale na ovom ORC-u. Gradonačelnik Slatine, gospodin Ivan Roštaš, nije krio zadovoljstvo zbog viđenog spektakla, pa poslušajmo kako je doživio prvo gostovanje ORC-a u najslađoj Hrvatskoj županiji. Evo prije što počnemo da zahvalili smo svim stanovnicima grada Slatine i gradskom poglavarstvu na podršci, moramo i gospodinu gradonačelniku naravno što je ovaj prvi dan ovog ORC-a prošao tako savršeno, dakle hvala vam u ime svih organizatora. Recite nam kakvi su vaši dojmovi nakon ovog prvog dana ORC-a? Pa evo, ovo je prvi ORC rally koji je održan u najslađoj županiji, etapa Slatina i Virovitica i ja mogu reći da dobiva vrlo visoke ocjene s obzirom na kratkoću vremena na kojoj je organiziran. Bila je vrlo velika posjećenost i interes od posjetitelja sa područja grada Slatine i ja mogu reći da za iduće godine očekujemo da će biti još više vozača, natjecatelja i da će biti još bolji naravno. Svakako uz podršku grada. Naravno, to bez toga nikako ne bi mogli. Recite nam kako to do sad nije bilo u ovoj regiji ovakvih sličnih automobilističkih natjecanja? Pa bilo je još prije 10 godina ovdje organizirano, to su uglavnom bili ispiti i spretnosti ovdje u samom centru grada. Znači ništa ovako velikog obujma? Ovako nešto još nije održano u gradu Slatini, a ni na našoj županiji, koliko je meni. Kako vi kao gradonačelnik ocjenjujete reakciju građana samih na ovakav jedan događaj? Da li nekima možda smeta što smo zatvorili dio prometnica, da li nekima možda smeta buka ili su većinom svi zadovoljni što se ovako nešto događa ovdje? Pa evo, svjedoci smo da se normalno promet odvijao kroz grad Slatinu, dakle kroz uži centar grada, a o interesu posjetitelja govori broj koji je bio gore na samom cilju i startu, konkretno na akumulaciji Javorica. Dakle, broj posjetitelja je bio iznad očekivanja, dakle veliki interes je pobudio po prvi put auto rally održan u Slatini. S obzirom da mi imamo samo riječi hvale za grad Slatinu i naravno vi ste zadovoljni sa eventom kao takvim, znači možemo očekivati cijelu priču naravno i iduće godine. Svakako, ove godine po prvi puta, iduće godine postaje tradicionalni, još bolji i još veća posjećenost, jer interes postoji grada i naravno da mi moramo to sve uvažavati. Znali smo da nismo pogrešili kad smo stavili dakle šećer na kraju, najslađa županija na kraju ove sezone, tako da evo drago nam je da što smo baš ovu uspješnu sezonu završili ovdje u vašem gradu. Hvala vama najljepša, svim organizatorima, svim sponzorima i kažem iduće godine očekivanja svih su još veća. Interes u gradu postoji. Hvala vam lijepo. Hvala vama. Drugi dan je startao gradskim brzincem u Virovitici, a organizator je čitavi show frizirao dovođenjem driftera, a po prvi puta i svojim dolaskom su nas počastili slalomaši. Kako ide ovaj drugi dan? Dobro, bolje nego jučer? Pa lijepo je ovdje u gradu se, sklisko je, skliže se, lijepo je, da se zguštati, ima malo i s ručnom nešto. Makadam je brži nego jučer, malo slabije drži, ima i ona brza završnica asfaltna, ali dobro, super. Vidim, zadovoljni ste sa brojem publike, tu malo atrakcije za publiku bilo tu u gradu, baš u centru. Ma je, malo sam prvi brzinac, možda se više sklizao čisto zbog publike, sad smo probali malo čišće da idemo brže. Ali čuva se prva pozicija još uvijek. Je, sve okej.
Ma ne ganjamo, ne zato jer premalo je brzinaca da bi ga stigli na ovim asfaltnim dijelovima. Kako vam leže ovi današnji brzinci? Pa makadam mi baš ne leži, malo sam splašen na makadam. Nešto je brzi nego jučer, jel da? Još je brži nego jučer, još je dublji, da, i malo nisam baš tu doma. A ovo je u gradu? Ovo je dobar korak. Pa ide malo lošije, pukla nam je guma i izgubili smo puno vremena, 12 minuta, sad više nemamo šta. Sad se vozimo za gušti kak bude. Sad za atrakciju, znači samo do kraja, nije više uhvatljiva nikakva pozicija. Teško. Možda ovi manji auti, ali nešto zbiljnije ništa. Znači do kraja dana čisto ovako za zabavu za gušt. Pa da. Vi ste nam nakon jučerašnjeg dana postali zvijezde ovdje, ljudi moji, svaka čast, evo šta da drugo kažem. Hvala. Kako vam je danas? Prvo rundo sem na tem brzincu zašaltala, so izgubila prvo pa peto predstavo, tako da v brzincu je bila ful raven in četrtam ni bilo, zdaj bomo upravili, tako da je super. Hoćete sad uspjeti sve riješiti do kraja, da bude sve produžno? Upam, da je gume zdržale, pa da je menjalnik, tako da. Dobro, nadam se da će držati auto, svaka čast ljudi, vi ste kažem, evo, nove zvijezde ORC-a, čestitam. Hvala. Dosta blizu i iza ovih ispred dva, znači lovite ih, ha? Ne, ovo smo već preskočili ove male. Mislim da smo mu sad dali koliko, 20 sekundi. Na onome, na makadamskom smo bili još i bolje, ali smo imali puknuće gume, pa smo se vozili bez gume. Uglavnom... Znači niste stali mijenjati, nego ste nastavili? Da, nastavili smo zato jer smo bili možda 1 kilometar. Koliko ste izgubili zbog toga? Cirka nekakvih 20 do 30 sekundi, ne? Znači sad malo žešće da nam tu u gradu ili gore? Brži makadam nego jučer, ili tako? Makadam je puno brži, puno ljepši, puno opasniji. Puno opasniji jer ima puno ovoga prašine, još se nije to raščistilo, pa se dosta auti skližu, diferencijali lude i tak. Biće to kak treba. Jeste danas došli na svoje? Kako vam sviđa danas ovo? Pa ujutro smo probušili jednu gumu na ovom prvom gore brzincu. Ovo gradu, da. Onak, jako je brzo, dobro je. Mogli smo ići bolje. Jeste mijenjali gumu ili ste nastavili se? Nastavili smo do kraja jer je bila zadnja guma, ali pošto sve ide 150 nekakvih, onda je dosta nezgodno. I sad smo se tu jedanput izvrtili, ali ovdje se nije puno izgubilo. Nije puno, znači imaš vremena do kraja to nadoknaditi. Ja se toplo nadam, da. Evo bio sam malo među publikom, vaš auto se najviše komentira možda od svih ovih ovdje, ako niš drugo od ovih manjih najviše. Pa je, evo, meni je baš drago da imamo zanimljivo auto, da publika voli takve aute, to je onak interesantno. Uspio sam vidjeti, to je gradski brzinac, fenomenalna, atraktivna vožnja, baš za publiku, baš za gušt. Pa je, trudimo se ljudima nešto pokazati, a druga stvar je trudimo se nadoknaditi jučerašnji malo sporiji tempo. Nismo dobro krenuli, malo smo fulali s postavkama, malo sam ja fulao s vožnjom, sad se trudimo to vratiti na svoje mjesto. Kako vam leži ovaj drugi gore makadam? Dobro, asfaltni dio tog brzinca nam odlično leži, na makadamu pokušavamo ići što bi se reklo inteligentnije, da ne preforsiramo, a na asfaltu se trudimo nadoknaditi, velim opet sve ovdje. I zabaviti ljude. U svakom slučaju. Nema prolaska bez izjave, bar ne od naših zvijezda. Jeste danas došli na svoje na asfaltu malo? Da se oporavite? Bolje je makadam, evo. Bolje je makadam? Bolje. Tu je navodno, kako kažu vozači prije vas, brži od onog jučer. Pa dosta je brzo, da. Puno ih imalo gore problema s gumama, vi za sad sve pet. Sve okej, malo se motor pregrijava, vidit ćemo. Da, vruće je, nadamo se. Cilju sad. Jel to meni čini da ste vi dobri danas kroz ovo? Ili ja to ovako samo se čini, ne znam? Nama se ne čini da smo baš tak dobri, ovaj gradski brzinac nam nikak ne leži. To vas muči najviše? Asfalt i nedostatak konja, ali dobro. Tu ima puno konja oko Slatine, čuo sam, možete slobodno džir baciti. Bili su i na brzincu, gledali su nas jučer, ali eto. Znači vama je bolje ovaj gore drugi makadam? Definitivno nam je puno bolje, da.
Dobro, vidjet ćemo, možda uspijete tamo nadoknaditi ovo što u gradu ne možete. Pa možda, vidjet ćemo. Obustavi! Jesam. Otkud vi na plaži, momci? A evo, tu se neke trke voze. Neke trke, pa došli vidjeti šta ima. Jeste se izguštali tu po gradu, jel vam paše? To je to. To je naše. Tu sam vas čekao, znao sam će ovo biti vaš tu šok. Jel ovaj gore puno brži od, kako se vama čini ovaj drugi makadam, brži od onog jučer? Pa je, ima asfalt nam paše, to je definitivno, ali dobro. Kako za sad stojite u klasi? Drugi smo i tu namjeravamo ostati. Namjeravate ostati, ne volite prvog znači? Ne. Ali čuvate drugo zato? Čvrsto zabetonirano. Dobar dan, ovu vozačku prometnu, molim vas. Nemamo ni vozačke ni prometne. Evo ga sad, i šta ćemo sad? Evo, nema kontakta. Može ovo je klema otpala, jebote. Imamo tehničkih problema malo. Vrijeme smo popravili, ovo je rastura po makadamu, ja fino vozim, pa ne rasturam. Evo, upravo me je stao auto. A ga pokrenete, kako će biti do kraja? Vrhunski. Vrhunski, kako je bilo? Če da imamo šta muči našeg Košica i Trohu. Daj za koče, Srećo. Jel imamo sad kaj? Ne. Baš ništa? Sad? Ne. Ništa? Evo imamo, ajde. Evo ga, pali. Ne smijemo stati, jebote, moramo se ovdje. Strašno. Već nas hoćeš pitat nekaj. Kakvo skidanje, čekaj malo. Ovo je sad već puno više od 8 km, jel? Ovo je sad stvarno... Ovo je vrlo ozbiljno, ovo je baš pravi reli. Mislim da će biti dobro do kraja. Je vam super na asfaltu, ste se zguštali po gradu? Iže se super je fora, tako da malo za nošenje i to je to. A ovaj gore drugi? Taj je brži malo, to još moramo vježbati, nemamo iskustva, ali bit će dobro. Kako stojite za sad u klasi? Pa iskreno nemam pojma. Mislim da smo startali smo 4. ali napadamo 3. definitivno. Jučer smo najavili atrakciju, danas je bilo atraktivno, bar koliko sam vidio na prvom brzincu. Kako ste vi zadovoljni? Super, auto se skliže, lijep je skliski asfalt, atraktivni smo, cvilimo i dobro je. Brzi nismo, kaj ćemo. Ali ima dosta publike, znači definitivno egzibicija za njih, ako ništa drugo. Sigurno je veći gušt voziti pred tako puno ljudi nego pred praznom stazom. Tak je. Jako puno ljudi ima i prekrasan je ambijent. Strašno. Dobar dan, gospodo, vozačku prometnu i atest od vozila, molim vas. Nemamo ništa. Nemamo ni prometnu, a nemamo ništa više, vjeruj mi. Kako vam? Skidamo jebote po 6-7 auta jebote. Po vremenima, pa evo ti vremena ti sve govore. Prvog krug smo vozili 4.30, drugi 4.23. To je vrhunsko vrijeme za ovaj auto, vjeruj mi. Prvi put smo zajedno, to je ne vrhunsko vrijeme, nego to je mrak vrijeme. Bez druge brzine, bez ručne, bez ičega smo ostali. Ostala 2 puta. Ostali gore, skroz gore i ostala i vozi, jebi ga. Ali dobro je. Dobro, znači do kraja će biti veselo, vidimo. Borba do kraja, nema šanse, borba do kraja i do kraja ne popuštamo. Svaka čast. Dobro, dečke, čujemo želje i pozdrave i to. Ne, pozdravljamo sve navijače. Evo, asfalt mi je lego, puno bolje nego mak. Šta se ovo čuje, lamela ili diskovi? Kočnice. Nemojte tako puno koči, bit ćete brži, šta da vam kažem. Treba znat granicu. Znači, ovo vam je leglo dobro, ovaj gradski tu, zabavno, puno ljudi. Je, sve 5. A gore ovaj drugi makadam? Isto, okej. Isto, okej. Znači veselo do kraja. Idemo, dalje.
Da vas pitam, kako vi komentirate ovu krizu na Srednjem istoku, stanje u Gruziji i glavno pitanje danas na reliju, McCain ili Barack Obama? Da, teško je reći, imaju puno još brzinaca do kraja. Čuj, Obama malo divlja, tako da bomo vidjeli. Kako vam sviđa ovaj gradski tu po asfaltu, pred puno ljudi? Super je, atmosfera je odlična, jako se skliže, jako, tako da to se borimo za život, više manje i jako bremze odlazi tu nama malim autima, vjerojatno valjda i svima drugima. Ja sam rekao, malo prije, manje kočite, bit ćete brži. Da, ili manje kočimo pa ćemo biti atraktivniji za publiku, u publici. Da ne postanete dijelom publike, da? Da. A ovaj drugi gore, makadam? Joj, raskopano je, idemo onak, lupamo jako po podu, dole, sve trgamo, više se po podu nek po kotačima. Možda neki bolji setup auto bi pomogli? Da, pretvrdi smo iza, sigurno, i to smo u principu i znali, iako nismo imali baš ni novaca ni vremena to složiti, ali Ali zgurat ćete sad do kraja, da? A idemo zato polako, stvarno, svi nam daju dosta, ali idemo stvarno završiti da ne ponovimo Karlovac. U Virovitici ORC je prvi put ugostio vozače slaloma. Odluka o njihovom dolasku donesena u zadnji čas i usprkos tome dečki su se odazvali u velikom broju. 17 slalomaša nastupilo u dvije klase, klasa 1 do 1600 kubika i klasa 2 preko 1600 kubika. Vozači nisu imali vremena za treninge na Virovitičkom brzincu pa su stazu morali upoznati samo s 2 prolaska iza safety kara. Međutim, to ih uopće nije omelo u postizanju vrlo dobrih vremena koja bi najbrže od njih svrstala odmah iza najbržih relijaša. Treba napomenuti to da je većina slalomaša vozila na običnim cestovnim gumama, što je bio veliki hendikep na klizavom virovitičkom asfaltu zbog kojeg su se gubile dragocjene sekunde, tako da bi njihova realna vremena bila još i bolja. U klasi do 1600 kubika nastupilo je 6 vozača. Marijan Čengić, Davor Ćosić, Hrvoje Vukoje, Leo Komarica, Bojan Ciglenečki i Denis Nišević. U klasi preko 1600 kubika nastupili su Goran Sruk, Marko Palijan, Goran Sertić, Igor Tomljanović, Igor Šušković, Dragan Vodopija, Dino Ćosić, Mato Dumenčić, Darko Vrlazić, Dragan Jelić i Karlo Vučić. Pilot projekt ORC-a da se poveća broj natjecatelja na stazi općom mobilizacijom slalomaša pokazao se kao pun pogodak, jer vozači slaloma sa svojim vozilima mogu nastupati na ORC-u i bez natjecateljske homologacije. Jedino što vozači moraju učiniti da bi startali je nadopuniti sigurnosnu opremu na svojim autima. Njihovu dolasku nadamo se već sljedeće sezone, što će bitno zaštiti konkurenciju, osobito u manjim klasama. Ovim postupkom ORC dokazao da vještina i srce mogu biti ispred novca, jer većina automobila za slalom cijenom ne prelazi 10.000 eura, dok homologirani bolidi za reli koštaju mahom više od 50.000. Iako se radilo o promotivnom nastupu, borba za mjesto na pobjedničkom postolju bila je žestoka, pa je red da spomenemo najbolje. U klasi 1 pobjednik je Marijan Čengić u Hondi CRX, drugo mjesto zauzeo je Davor Ćosić s Jugom 1616V, a treći je bio Denis Nišević također u Jugiću 1.6. U klasi 2 prvi je bio Marko Palijan s Fiestom ST, drugo mjesto pripalo je Goranu Struku u Renault Clio 2 Sport, dok je treći bio Darko Vrlazić u Clio Williamsu 2.0. Dečki, sorry, ali tko radi taj griješi. Još jednom veliko hvala slalomašima što su se odazvali u velikom broju i počastili nas svojim nastupom. Nadamo se da ovo neće biti naše zadnje druženje i da će neki od vas sljedeće godine nastupiti u konkurenciji ORC-a. Evo, znači, nakon čazme, nažalost, u Karlovcu zbog konfiguracije staze nismo imali priliku gledati naše driftere u sklopu, kao dodatnu atrakciju u sklopu ORC-a, ali zato evo u Virovitici je to bilo više nego nadoknađeno, dakle čak 3 izlaska i definitivno možda i najatraktivniji dio utrke koji smo imali prilike gledati, zahvaljujući upravo drifterima koji su nam došli u Viroviticu iz Zagreba napraviti taj dodatni show. Dečki su ovdje sa nama, pa nakon što smo vidjeli kako voze, rijed da ih malo čujemo. Za početak nekoliko riječi samo o driftu kao takom, od kad se vi bavite, od kad to postoji u Hrvatskoj, gdje vas se može vidjeti? Pa ovako, nema nas puno, nas nekolicina koji vozi zadnjih par godina, Zaks tu prednjači, on je počeo prvi, ja osobno vozim 2 godine, evo pripremio sam već drugi auto ove sezone. I eto tako, vozikamo se malo, uživamo, nema puno previše evenata, koliko ima, pojavljamo se gdje god možemo i eto zadovoljni smo glavno.
u nedostatku ovih evenata tu kod nas. Naravno, prisiljeni ste ići van, Zaks, ti si možda najviše rezultata napravio po vani, reci kakva je konkurencija tamo odnosno ove naše domaće dečke? Pa konkurencija je bila jača sve do zadnjih prošle godine kad se pojavio Marino i drugi dečki tu koji su malo složili auto, krenuli su, ajmo reći, mojim stopama i sad je postalo napokon zanimljivo. Meni je puno draže da ima bolje konkurencije, onda si ti automatski podižeš granice i limite i baš mi je drago za to. Svi znamo da u Hrvatskoj nema apsolutno nikakvih uvjeta, to sam rekao i tamo na stazi nekoliko puta, dakle svaka čast dečkima, s obzirom da nema gdje vježbati, nema staza, nema apsolutno nikakvih uvjeta. Kako se vi snalazite uopće, di učite to, kako vježbate, kako trenirate? Pa jako je teško i to bi ovim putem htio naglasiti. Lani smo se uspjeli organizirati nekoliko evenata, ali sve teže i teže, sve manje sluha imaju i vlasnici staza i u Novom Marofu i na Belici u Čakovcu. Grobnik je, što se financijske strane tiče, jako neisplativ, tako da evo, snalazimo se kako god možemo, koristimo svaki trenutak i ovim putem bi se želio zahvaliti organizaciji ORC-a što su nam pružili priliku da pokažemo i tko smo i što znamo i koliko možemo, tako da nije lako biti drifter u Hrvatskoj. Da, definitivno nije lako. Reci nam što je bitnije, priprema samog auta ili vozačko umijeće možda, što je bilo presudno za dobrog driftera? Znači, je li bitnije da je dobar auto ili da full dobro voziš? Pa rekao bi da je podjednako. I auto mora biti specifično pripremljen za drift, ali i vozač mora imati neke vještine koje odlikuju jednom driftu. To su glavne stvari kod auta koje se moraju napraviti za neke koji žele početi recimo učiti driftati, šta prvo moraju napraviti na autu? Pa prvenstveno ovis, nakon toga diferencijal, nekoliko setova felgi, eventualno hidraulična ručna kočnica. Recite, vi znači morate prisiljeni se zbog nemanja uvjeta naravno trenirati ilegalno, tako? Jeste imali kad problema nekih većih s policijom, sa gradskim vlastima, ne znam, sa stanarima? Pa maksimalno se pokušavamo suzdržati od drifta po javnim prometnicama, jer nikome nije u interesu da se dogodi nešto loše. Kao prvo svoj ugled bi srušili, ali znamo nekad po parkinzima trgovačkih centara kasno na večer malo zapaliti gume i onda... A to ste vi, znači, Da, pa je znalo biti nekakvih intervencija od strane policije ili od zaštitara, ali nikad ništa strašno. Koliko ja znam, nije se nikad dogodio neki veći problem, nekakva nesreća na nekim tu našim drift događajima, da je bilo nekih problema sa vozačima, sa publikom, sa stazom i tako dalje, pa mi nije jasno zašto onda nema sluha u Hrvatskoj za taj sport, zašto niko ne može, zašto ne ulaze sponzori, zašto ljudi ne daju staze, u čemu je tu glavni problem, šta mislite? Istina je, nije bilo nikakvih problema, većih nikakvih nesreća i nadam se da će tako i ostati. A ne znam zašto ljudi to percipiraju na loš način, jer zbilja nije lako. Staza u Novom Marofu recimo nama najprivlačnija, najbolja, ali trenutno cijena iznajmljivanja te staze je nama izvan našeg dometa. Vlasnici se često bune zbog smeća ili zbog nanešene zemlje, ali evo mi tu koji se znamo pazimo na to, eventualno tu i tamo neki početnici stvaraju probleme sa izljetanjima i to je možda najveći kamen spoticanja trenutno oko dobivanja lokacije za driftanje. Nama bi idealno bilo neki trgovački centar, veliko parking neki veliki, to bi bio spas. Za te početnike nama su recimo staze već sasvim ok. Da, s obzirom što to pokazalo kao definitivno najatraktivnije možda u cijelom ovom eventu driftanje, dakle recimo samo tu činjenicu da u Japanu samo 2 godine nakon postanka drifta je to postalo popularnije od Formule 1. Evo ovim putem pozivamo sve eventualne sponzore koji bi se željeli uključiti u priču gdje stvarno možemo garantirati dakle veliki odaziv publike, veliki interes ljudi na tim automobilima, na tim atraktivnim vožnjama se može puno toga izreklamirati, dakle svi potencijalni sponzori javite se definitivno jer drift je jedna disciplina koja zaslužuje sigurno puno više od ovoga što ima za sada. Dečki, hvala, još samo za kraj da vas pitam kakvi su planovi za budućnost i gdje vas idući put možemo vidjeti na stazi? Nažalost za sada ozbiljnih planova za Hrvatsku nema. Slovenija 10. mjesec, Krško Raceland u sklopu slovenskog Drift Challenge-a. Eto ga, dakle, to je to, čuli ste, možete tamo otići pogledati naše dečke, možda se situacija promijeni, pa uskoro to bude i ovdje u Hrvatskoj, a do tada, ako ništa drugo, vidjet ćemo ih na ORC-u. Dečki, hvala još jednom svima. Marko Đurkovića i Lorena Nosića
Uspjeli ste doći do kraja i ne do kraja, popeli ste se gore na postolje, ljudi moji, 3. mjesto za prvi put, kako se sjećate? Pa evo, oduševljeni smo, bez riječi, to je to. Super, super i super. I još jednom super. Super. Auto je poslužio, jučer je bilo malo teže, danas puno lakše. Očito ste uspjeli nadoknaditi neke svoje gubitke na vremenu od jučer. Još 2 brzinca i... Još 2 brzinca i bili bi drugi. Kada vas možemo opet vidjeti na idućem nekakvom reliju? Pa na idućem reliju. Na idućem reliju, ok, kada bude idući relij, vidjet ćemo ponovno, dakle, Marka Đurkovića i Lorenu Nosić, naravno pehari za njih. Dopredsjednik kluba Kumovi Željko Đukić će dakle podijeliti pehare i naravno, pošto je ipak ovo prvi relij najslađe Hrvatske županije, ljudi moji, nema ništa slađe od šećera. Tako da, naravno, za slatku uspomenu svim našim vozačima i suvozačima po paket šećera iz šećerane Viro. Od ovoga virovitičkog šećera slađe su valjda samo virovitičanke, što da vam kažem. 1-3 GTI, Juraj Combaj i Dražen Kapler. Konstanta jedna u vožnji, čestitke dečki, svaka čast. Recite, kakva je bila konkurencija jučer u Slatini, danas ovdje u Virovitici? Pa, zanimljivo i nezaboravno. Zanimljivo i nezaboravno. Što je bilo najteže? Koji dio je najgore prošao? Njih dvoje. Jesu vas namučili jako? Jesu. Mučili su nas do zadnjeg trena. Do zadnjeg trena vas nisu pustili, kažu oni da je bilo još 2-3 brzinca, možda bi vas i prestigli. Bi, ozbiljno. Ovo je sportsko priznanje. Nemojte sad biti skromni, ljudi. Svaka čast. Ljudi moji, 2. mjesto, Juraj Combaj, Dražen Kapler, Danijel i Robert Vojvodić, dame i gospodo. Danijel i Robert Vojvodić penju se na pazi, majstore, pazi. Očito bolje vozi nego što hoda. Dajte se vi samo tamo da oni stanu ovdje. Ukupni pobjednici klase i danas evo da zapečate ovdje na ovom slatkom reliju. Kako se sjećate? Fenomenalno, evo. Koliko je teško bilo doći do ukupne pobjede u toj klasi? Znamo da je konkurencija žestoka u svim klasama. Kako je bilo kod vas? A borili smo se. Na svim relijima je bila borba. Uspjeli ste evo doći tu do 1. mjesta. Di ste još uzeli 1. mjesto, ako se ne varam, u Čazmi, jel da? U Čazmi smo bili prvi, u Karlovcu drugi. Čazmi prvi, Karlovac drugi, evo Virovitica Slatina također prvi. Dakle, ukupni pobjednici klase, danas najbolji u klasi. Dame i gospodo, još jedan veliki pljesak, Danijel i Robert Vojvodić. Braća inače, kao što ste mogli zaključiti, naravno, pehari za njih malo veći od ostale ekipe, ali nema veze, znam da će to njima jako biti drago, pogotovo ovakvoj konkurenciji osvojiti ovako mjesto i to čak ukupna pobjeda u sezoni. Stvarno velika stvar i naravno slatki paket za njih. Stanite malo, zbite se da vas možemo slikati i naravno novčana nagrada za njih sve, samo da prvo jednu zajedničku sliku svi vozači. Skupite se malo tu na sredini da mi ne kvarimo kadar. Dakle, evo ga, ukupni pobjednici, svi zajedno pobjednici klase 1, najveća senzacija ovog ORC-a, ljudi moji, Borut Prosenca i Aleš Dolinar. Kakva vožnja, ljudi moji, prvi put na reliju i kakav su show program napravili ovi dečki, nevjerovatno. Evo, super, radim se zahvalim ovoj celotni ekipi in pa Slavko Zormu, ki posodi avto, in pa Draženu, ki je vse to organiziral in omogočil, da sem jaz probal en relij odpeljati, tako da hvala lepa, evo. Evo, titlovi ćete vidjeti na TV emisiji kad budu. Reci, što vam je bilo najteže cijeli dan, i jučer i danas, što je bilo najteže za napraviti? Zjutraj start. Start ujutro. Da, slažem se to. 2. mjesto, ipak bolji od njih, bili su sa Peugeotom 206 RC, startni broj 8, Tomislav Kelković i Bruno Boršić. Dame i gospodo, 206 RC, znači auto je bio pripremljen vrhunski kao i do sada, ovaj put nije iznevjerio. Nije, auto je bio top. Nije problem uopće u auto, još 3 dana bi moglo ovako. Još 3 dana ovako, jel bi mogli vi isto, vam bilo naporno, jel vas izmorilo ovo? Nije bilo uopće naporno. Malo je bilo vruće, ali navikli smo. Što vam je bolje prošlo, recimo, po vašoj procjeni, jučer Slatina ili danas Virovitica? Danas Virovitica ipak. Ipak danas? Znači, da, ipak. Danas je bio vaš dan za pobjedu, za 2. mjesto. Dame i gospodo, veliki pljesak za Tihomir Simona i Tomislav Pazman. Jedan od atraktivnijih posada ovdje, jedan od bolje pripremljenih auta. Ljudi o kojima su svi pričali, za kojima su svi okretali, uspjeli su doći na postolje kao pobjednici klase 2. Tihomir Simona i Tomislav Pazman. Dečki, kako se vi sad osjećate ovdje na 1. mjestu, sad kad je sve gotovo, kad ste došli sebi? Odlično, izvrsno. Ima što bolje od pobjedi na ORC-u? Na VRC-u još niste bili, pa ne znam, znači, za sad to. Reci nam ti što je vama bilo teže, jučer Slatina, danas Virovitica, što je bolje prošlo? Pa jučer definitivno zbog previše makadama, ali bilo ok. Znači nije vam baš auto bio za taj makadam, ali danas evo tu na asfaltu vi ste došli na svoje. Tako, da. Hvala dečkima iz NLO Racinga, veliko hvala. 3. mjesto Borut Prosenca, Aleš Dolinar, 2. Tomislav Kelković i Bruno Boršić.
i Tihomir Simon i Tomislav Pazman, pobjednici klase 2, klase Super Sport. Evo ga dakle, izvrsna vožnja i jučer i danas. Bitno je napomenuti za vas koji ne znate, tek su jučer u Slatini sjeli u ovim precu koji su vozili, ali očito su uspjeli savladati dakle ove osnove. A čuj, evo zahvalio bi Čuri kad je ukazal povjerenje jedno meni i Mariju kad smo mogli voziti taj auto, da vidimo u stvari kak su veliki dečki voze, ne? Nije korito više, to je sad pravi auto i tak, a čestitke Simonu na strašnoj borbi, fakat je odvozio kak treba i evo, to je to. Sretni, zadovoljni, da smo treći još bi bilo bolje, ne, ali ajde, evo, svaka čast. Svaka čast vama, naravno, reci nam kakav je Frik sluša. Pa Frik je fenomenalan dečko. Jer inače ovako u društvu zabavan, glavni to, kako je s njim vozi, to me baš zanima. To svi znamo, stvarno je zabavan i u vožnji je zabavan. Ja mu se želim zahvaliti što me poveo ovdje i uveo u ovaj sport, isto kao i Draženo što mi je dao auto. Nemam riječi. Evo ga, što drugo reći nego čestitke naravno Zoranu Raštegorcu Friku i suvozaču Mariju Čeligu u Subaru i Preci STI, treće mjesto u klasi Pro Sporta. Dakle, Saša Stanišića i Saša Bittermana sa Micekom došli su do drugog mjesta u klasi. Evo, za minutu. Samo što niste bili prvi, ganjali ste prve opasno. Kako je išlo to kroz jučer i danas, kroz brzince? Gdje je bila prijelomna točka, recimo? Pa evo, komentar mene ko suvozač je jučer dosta teška adaptacija na makadam i nakon duge pauze baš loše, ali danas iz brzinca u brzinac sve bolje. Međutim, zaostatak od jučer nije bio nadoknadiv, tek bi sad trebala trka trajati, tek smo se sad uvozili, ali evo, bit će bolje. Biće bolje drugi put, naravno. Da čujemo vozača, naravno, kakvi su dojmovi sad, jeste li razočarani, možda su niste prvi ili ste zadovoljni svojim plasmanom, kako ste očekivali? Pa, nisam više razočaran, načelno bio sam razočaran da sam računao da bi ipak trebao pobijediti Lonca s obzirom na zadnje vrijeme, ali zadnjih par godina kako je bio omjer, međutim mislim da je Lonac pomalo opet onaj stari, bio je na svome na makadamu, ja sam malo zujao prvi dan na makadamu, a bila je malo i loša vidljivost i ta minuta i 10 se nije dala nadoknaditi. Nije se dalo nadoknaditi, ali bilo je dovoljno za drugo mjesto u klasi, čestitamo naravno velike rezultate za vas. Molim vas veliki pljesak za Nenada Lončarića i Borisa Berakovića. Lonac i Boris, dakle, neuhvatljivi danas i jučer u Slatini i danas ovdje u Virovitici, neuhvatljivi za konkurenciju, izvrsna vožnja od samog starta do kraja i evo napokon ovdje na prvom mjestu Lonac. Znam da ste sigurno zadovoljni, uopće nema smisla pitati kako se sjećate. Sjećam se dobro, nakon dugo vremena, jedan prekrasan je let, baš staze su po mom izboru jako lijepe, možda su malo i brze, ali baš je bilo dobro, spuštali smo se. Evo, čuli smo da Saše malo prije reci nam tijel, opet Lonac onaj stari. Pa je, ali još malo mora dati gasa na asfaltu i bit će super. Malo više gasa na asfaltu, bit će to. Je žao što nije bilo čibe ovaj put da ga možete ganjati. Pa šteta, ja sam ga probao nagovoriti, ali nije išlo. Nije išlo, ali nema veze. Straga je pa nije došao. Dobro, to nadamo se će vidjeti ovo na snimci da ga je bilo straga. Čestitke naravno Nenad Lončarić i Borisa Beraković, Subaru i Preca i pobjeda u klasi Pro Sport. Dame i gospodo, još jednom evo dakle prilika za slikanje. Ajde me, pa šta kako sam razvijao. Ide se na YouTube pojavi. Čekaj, bili smo u Virovitici, tamo je gradonačelnik gospodin Kirin, to je sad Jubito, nije na Jubito kad se pojavi. Evo ga, gotovi, umorni, izgoreni, strgani na kraju sezone cijele, ne samo ovog Virovitičko-slatinskog relija, na kraju cijele sezone, prve sezone ORC-a i kad Čura, sad na kraju kad smo hladne glave možemo sve rezimirati, reci nam kakvi su tvoji ukupni dojmovi? Pa, ukupni dojmovi su, reći ćemo, neće biti neskromno, ali očekivao sam nešto slično. Moja procjena je bila da to definitivno nedostaje na sceni oktanskih sportova i puno stvari koje odbija ljude od ovoga sporta, koja komplicira čitavu tu scenu. Mi smo se trudili u ORC-u da to pojednostavimo, da sport približimo publici, da ga dovedemo na televiziju. Činjenica je da to jako puno košta, jer ta televizija košta koliko i sama organizacija kompletno jedne utrke. Ali kao što smo rekli, ako nije na televiziji nije se dogodilo. Upravo tako, nemate na televiziji, ti stari ne postojiš i
to je tako. Lijepi su te autorevije i ti časopisi to, ali sve to skupa bez televizije ništa. Evo, dakle, nakon uspješnih rila, naravno, održane su, odnosno dementirane su i ove uspješne TV emisije, izvrstan odaziv publike, hvala svima koji ste javljali sa svojim reakcijama, zaključcima kako je to dobro, sa pohvalama, sa kritikama, eventualno nekim. Tako da, evo, izniman broj publike na stazi, izniman broj publike pred ekranima, znači da to možemo očekivati sezonu 2009. da je pred nama sigurno ili još ćemo vidjeti? Pa u svakom slučaju, ako ćemo gledati financijski, ova sezona je čisti gubitak. S tim da mi nismo išli agresivno prema sponzorima dok nemamo gotov projekt, da ljudima nemamo šta pokazati. Sad kreće ta jurnjava za generalnim sponzorom, kreće ta jurnjava za povećanjem broja utrka. Ako RC ide sljedeće godine, ide sa minimum 5 ili 6 utrka i tu će biti obuhvaćene sigurno sve regije u Hrvatskoj. Znači sigurno jedna utrka ide u Dalmaciju, Šibenik kao grad domaćin već je pokazao interes, Opatija kao i za Istarsku regiju jer Istra ipak uz Zagreb najoktanskija, reći ćemo, sredina u Hrvatskoj. Čekaj, vodiš nas na more druge godine. Čura! Da se naborete na morske ježeve. Moramo zahvaliti naravno svima koji su pomogli organizaciji, svim vozačima koji su došli i publici i naravno kroz gradove koga moramo spomenuti da ne zaboravimo sad na kraju ko nam je, dakle, bez koga ovo ne bi bilo moguće. Pa veliko hvala Čazmi, veliko hvala Karlovcu, veliko hvala Zaboku kao gradu. Zabok kao grad nije kriv što se trka nije održala, kompletna gradska uprava i gradonačelnik su stajali za tog projekta, tu je nastao onaj problem već znani sa policijom, zaboravimo ga. I hvala normalna stvar Virovitičko-podravskoj županiji. To je stvar jedina od ove 3 utrke koja nije bila na nivou grada, nego je bila na nivou županije i sama utrka se zvala kako je i omiljeno ime stanovnika županije, najslađa Hrvatska županija. Mi smo se tamo stvarno dobro zabavili i stvarno bilo slatko. Bilo je slatko i naravno šećer na kraju za kraj sezone, najslađa županija Hrvatske, naravno ORC. Možda još samo rečenicu o baš konkretno ovom zadnjem reliju. Pa u ovom zadnjem reliju mislim da smo definitivno pokazali da je simbioza različitih disciplina moguća i da se one međusobno kao cjelodnevni program nadopunjuju. Mislim da je neizvedivo da mi čitav dan vrtimo jedan te isti brzinac u gradu i da se na njemu nalaze samo reli posade. Oni će svaki krug proći na isti način, oni će voziti po idealnim putanjama. U ovom slučaju dovodimo jednu dinamiku, dovodimo jedan novi pristup istoj krivini kroz koju relijaši prolaze da bi postigli najbolje vrijeme, dok recimo driteri prolaze da bi auto što više palio gumu, da bi išao što više po boku, jer se njima ne stopa vrijeme, nego to reći ćemo nešto kao estetski sport. Ne? Tako da definitivno je to pravi put i definitivno treba ići u tom smjeru, a ne među raznoraznim disciplinama, pa čak i unutar samih saveza postoje antagonizmi, jedni ljudi rade za tu disciplinu koju se oni bave, drugi ne, moramo ići zajedno i to je jedini način da se autosport vrati na scenu i žižu interesovanja da definitivno u samom mjestima. Da, ovo je ispalo jako dobro, pogotovo sa strane publike, 3 u 1, dakle, event, rally, slalomaši i drifteri zajedno na stazi, što je stvarno oduševilo tamo publiku. Što reći na kraju nego, evo, drago nam je da je sezona bila tako dobra kako je, naravno uvijek može bolje, nadamo se da ćemo eventualno neke ove dječje bolesti smo sad riješili, dakle, ako nas čeka uspješna 2009. godina, mislim da će biti bez ikakvih problema. Pa to sigurno, ovim putem mi se želio zahvaliti Autoklubu Delti, profesionalno su odradili svoj posao. Ako izuzmemo Zabok, zahvalim se Ministarstvu unutarnjih poslova, u svim gradovima gdje smo bili, gdje smo držali utrku, policija odradila posao savršeno, u dogovoru sa našim tajmingom, sa našom tehničkom i našom sigurnosnom službom, tako da mislim gdje smo bi god bili, imali smo fantastične domaćine, a ja mislim da smo bili jako dobri gosti. Dakle, još jednom hvala svima, hvala publici, hvala vozačima, naravno svima koji su pomogli organizaciji u očekivanju vesele, uspješne i sretne sezone 2009. Ljudi moji, vozite sigurno i lijep pozdrav.